Da. On je upravo htio reći da je u biti sama pojava ovog asfalta koji nas okružuje degutantna i neprihvatljiva. Gospodo draga, ko je tu na asfaltu ležao? My gentleman. Who was lying Gdje ste vi at the bili? asphalt? Kad sam ja lovsku držao 24 sata. I have di Kragujeva, U Kragujevcu di Kragujeva. i išao na olimpijadu. If you Ako ne show dođete this na godinu, to anybody, I would fuck you in the ass. stvarno niste normalni. What's going on? What's happening here? Don't know. I'm just a cameraman. I'm from Finland. My name is Inga. Inga aus Schweden. Ja. Ja. Und? So was haben wir nicht in Schweden. Sverige. Sverige. My sister Helga. She plays for volleyball team. In Tromsø. Ja. Blonde hair, big titties. Yeah. Not sure.